Lobo me jamani kumberi kuje Miyo iwa ye biliona ye maron piara bichel we bor me Dongo Lobo Uganda part ini bubiri pe wa loan ba ini grant te lokane ki mi idio pe dong mire dware ko so grant me biliona ye piara bichel we bor en chen ba det kitika metane ko Uganda ket me climate change ket me Dongo Lobo get me food, agri-food industry. Any lo me jamani titame karkie ke mini wachiana ene first of all ubunyayo teach icheng bulu makombedi dwong manu teach pera chengi beno dak no kelo Dongo Lobo eto lok me chana uyo yur chana donyo uyo yur now an kano anwe kana beri for a man watching engo I think a campaign Mama Clone 1 million tree campaign challenge for Gulu City. Ni rombe campaign pa mea ni inge maabij ma anti office umernane ke pero yen ma rom million chele Gulu City. So ikum tiana erne they should lobby to get at least 1 billion shillings. So that we do the 1 million tree campaign. No take a team of greening of the city. Green space, green people, green economy, green climate city. Change. Climate change. No allow. Me city take a down. Let's treat the trees. Let's plant the trees. Carbon emission. Yero be dwong. We akiri kama taka koro yero marach. One city wanoti yo ke yam man maku mano yeno take a chamala kori yam marach yo. Now no one take a moving. Enta mero wachini local corruption. Kidong ati grant take a chair ministry me ngo matio condition padan me accessing chana anoni. Keneni yini munyi gana time lowo eni. Gima cannot be on agriculture. While agriculture is the backbone of this country, dana wengi lobo ni prambe lufu ya ema. Jo kene that is why lu yenchuk. Jo kene lu team research. Ento weng no giti a bracket mengo me agriculture. Ena tu wachini agriculture kumerima tika merane agriculture ma tika wachini agriculture mer bejima tika raising nurseries. Yen ena tika wachini green space. Iti mwenyewe forestry. Jomo kwano environment gochi kondano kinene oh yen me madoye ko malme Uganda yen me mabe for actually sub region go miria ko eno wache du fu yeno chak pero chak nurturing small trees yen make pokon wa mi mu kane orlega wa mi mu kane city mu kane ki chat wek cheno doge ki chapa ngo pa group. That is the kind of business chain ma kanene a simple business chain makelu chene ir lakin gang ma pen yang pengo mir ke per yen waje kwa na mo gen fu ba ya yang po per yen a per yen na ko da degi now any po very sustainable era ka wakelo wigini o per yen piem chukatie mi a chelo no chene mi a rio ko ngo ka ber murungu mi a de ko bo la o bo kela la sit mo megwa they will start to treat tree growing as a business while they are doing that the repercussions ma beru chalo ka bione nge ko arma do ka go per mo ka chel ema la ci jawa per yena le piare jalo no million bi ina we ko iyo ngene na di nyuma ka di ene due pm tika raising nursery due wacho ngi due de ko tika chato ngo watika chato yen gebo neno chal gena per te eto inte vulu bo ya po pero kiro yena chel ni ci bet ka pero yen ma be pinge mo yena mo timo yes they will never pick it up mindset they will never ki ko kombedi lok me piny loka piny maloka chingri nya mate ko twal kot twe mate ko twal miro pera tekni kon gen mu kana mir geti ma ye mindset change da dai me lako tan padano e ket me lweny kom climate change kerete wache ne kere ko so billion mu kana mir ko cher ke research mindset change ki bene e ket mengo marketing idea ini Merke marketing idea ni mi achel ni wa mero ni kira ana wochi kwede it's simple logic a wachi ni kabora America kwanchi ana mani kwachi ni o lock we vulu e lock apeto yen pm they are going to be the one seeing it tomorrow kadongo la ko mano ke kel chen ke chet ke watch bene ir lwa be lwa nge one cohort pa group one wa tiene wa ngeyo ento group mo cher ka konyi ni me miro nge ka diri ke working gang ka ni gang chela chilo pet yena pa Gimier ngani yana pa yana ngo MP mono chero mi yani dano kwai kono mi yan kono beyo kono ngo there's that tree mono take nyinga ni jomo kana go bolok superstition ni kono yana ne ke pier kono timu gera ngo jibri duan ta at the end of the day inoni kan yang matur berupe kom gimoni into the phase keta change ni wajo ni o chak kon ki phase mati wek dano niango mo time ka don ko no poko chena cha o chena mi tim gira man no po targeting mabe yes chi business and the ramo thriving
chena kumin ma dit ma tiyo wa ati lokman ema e chena ma dit ma tika donyi lo ma tika donyi ma dek ma ana ngayo inyang ma mega chalo an mi a chiel chena tika donyi kumin ma dit lokum inclusion ni dana wo bere chieli disability women rights activism ngongo when to inclusion we must speak the language of equality men sustainable development goal number pa geno kana matika donyi kumin ma tek kidong goal number 11 inclusive city geno ken matika donyo ko ma tek te lokum health eto health marketing lo yene kitia lo lokum reproductive health rights kira dana miro non ko de yaat kira dana miro balancing ko de family gi kira dana miro family planning ngo ngene wenti kenyu kama tiena tika donyo ma dit en lokum environment climate change o wegneno lobo po munni jima dek any touches their heart deep and when you plan it right you get the money